There are two ways to express negation in the future. The first is by adding ne in front of the ke, and the second and more common is by adding nema and changing the ke to da. In both cases, the ne, ke, nema, and da do not change regardless of who the doer of the action is. The doer is only reflected in the endings of the main verb, here written in blue letters. Kade ke odiš na odmor ova godina? Vo Bulgarija? Kade ke odiš na odmor ova godina? Vo Bulgarija? Ne, nema da odam vo Bulgarija. Ke odam vo Turcija. Ne, nema da odam vo Bulgarija. Ke odam vo Turcija. Što ke готвиш za pojadok? Jajca? Što ke готвиш za pojadok? Jajca? Ne, nema da gotvam jajca. Ke gotvam palačinki. Ne, nema da gotvam jajca. Ke gotvam palačinki. Ke odi li na učilište danes? Ke odi li na učilište danes? Ne, nema da odi na učilište. Danes je praznik. Ne, nema da odi na učilište. Danes je praznik. Ke odime li vo prodavnica? Ke odime li vo prodavnica? Ne, nema da odime vo prodavnica, tuku vo park. Ne, nema da odime vo prodavnica, tuku vo park. Ke stanete li rano utre? Ke stanete li rano utre? Ne, utre je sabota in nema da odam na rabota. Nema da stanam rano, tuku ke spijam do 10 časot. Ne, utre je sabota in nema da odam na rabota. Nema da stanam rano, tuku ke spijam do 10 časot. Tije nema da rabotat vo gradinata, tuku ke gledaat televizija. Tije nema da rabotat vo gradinata, tuku ke gledaat televizija.